večno živi uspomena na kosovsko junaštvo. Neka živi Srbija! Jugoslavija bi neizbežno postala zemlja čija bi se teritorija brzo rasparčala. To nisu samo namere NATO pakta, to su i predizborna obećanja demokratske opozicije Srbije. Od njihovih predstavnika smo čuli da će Sandžak dobiti autonomiju za koju se član njihove koalicije Sulejman Ugljanin, vođa separatističke muslimanske organizacije, zalaže već 10 godina i koja faktički definitivno izdvaja Sandžak iz Srbije. Njihova su obećanja takođe vezana za davanje autonomije Vojvodini, koja je takva da je ne samo izdvaja iz Srbije i Jugoslavije, već je po svemu čini sastavnim delom susedne Mađarske.